Mibo civilization started free. Ghana, they the best schools in Ghana. Now kaya himfa. Ni na Cape Coast. Civilization started from Central. Best schools in Ghana. Na ni Cape Coast. Infante Pim a disco. By ne o person obo best schools a o ko bom Infante Pim cry ma pressure mo bia. You be choose presec over Infante Pim. So many schools a Timota be choose over Infante Pim. Adentia. Na capital city of Ghana na way. Na ni Cape Coast, na Central region. By na way in Monza. Atamos way, emisa ataway. Your vice president way. Na make us a central for no ye no sebi. Ye am from so kese. Yes ma minjindi. Otu for ya mi kese Papa, me se me kan sama fa central half for no ho a. Me kasa wan hwe be ba bo mi tue kume. Ntime de masem ne se ukuro no ye ni ye. O already na nkasa o mindful no mubu. O kasa ya no mada. The respect is there because we hear the ye mom. Onya de ye mom a community wasem. Nti otufo sesi ukuro no na nche me ba be kan visa no me the post first video no kofu pi na we kan me. Tumo say yeah asante cry your mind kese omo no omo san gidom asante gi aman sa na me kan we asante gi kwan me ba sensuo fantifo kromo nyapo me say me kan fantifo ase me ya tribalism me fanto nchem central for no fana wopo epo den no mo ye enye toilet no mo kogu mpo ano amo ne wopo na no na me ka se ma be ka asante man ho amo ntia ase